Селям алейкум, arkadaşlar! Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию текст уровня А1. В тексте визуальный акцент на аффиксы принадлежности и падежные окончания. Мой первый домашний питомец. Менім en birinci ev hayvanım. Менім en birinci ev hayvanım. Менім en birinci ev hayvanım. Меня зовут Эмине. Менім adım Emine. Менім adım Emine. Менім adım Emine. Мне 14 лет. 14 yaşındayım. 14 yaşındayım. 14 yaşındayım. У меня есть домашние животные. Кошка. Менің bir ev hayvanım var. Bu мышық. Менің bir ev hayvanım var. Bu мышық. Менің bir ev hayvanım var. Bu мышық. Имя кошки Люлю. Мышықтың adı Люлю. Мышықтың adı Люлю. Мышықтың adı Люлю. Моя кошка черно-белая. Мышығым қара ve beyaz түслерде. Мышығым қара ve beyaz түслерде. Мышығым қара ve beyaz түслерде. У Люлю белые лапы. Люлюнің панжалары beyaz. Люлюнің панжалары beyaz. Люлюнің панжалары beyaz. Тело Люлю черное. Люлюнің тені қара. Люлюнің тені қара. Люлюнің тені қара. Она очень милая. О pek tatlı. O pek tatlı. O pek tatlı. Шерстка у Люлю очень мягкая. Люлюнің yüzü pek yumuşak. Люлюнің yüzü pek yumuşak. Люлюнің yüzü pek yumuşak. Люлю была очень маленьким котенком. Люлю pek ufak bir мышық баласы еді. Люлю pek ufak bir мышық баласы еді. Люлю pek ufak bir мышық баласы еді. Люлю очень большая кошка. Люлю pek балабан bir мышықтыр. Люлю pek балабан bir мышықтыр. Люлю pek балабан bir мышықтыр. У Люлю не может быть котят. Люлю yavrulanmaz. Люлю yavrulanmaz. Люлю yavrulanmaz. Она стерилизована. O kısırlaştırıldı. O kısırlaştırıldı. O кысырлаштырылды. Люлю любит поесть.
Lülü aşamağa pek sever. Lülü aşamağa pek sever. Lülü aşamağa pek sever. Люлю любит играть на улице и охотиться за птицами. Lülü азбарда ойнамаға ve құшларға avlanmaға sever. Lülü азбарда ойнамаға ve құшларға avlanmaға sever. Lülü азбарда ойнамаға ve құшларға avlanmaға sever. Lülü любит охотиться за мышами. Lülü sıçanlarga da avlanmağa sever. Lülü sıçanlarga da avlanmağa sever. Lülü sıçанlarga да avlanmağa sever. Ей нравится, когда ее чешут за ушком. Kulaklarının okşanmasından pek bayıla. Kulaklarının okşanmasından pek bayıla. Kulaklarının okşanmasından pek bayıla. Lülü любит сидеть у меня на коленях. Lülü kucağımda oturmağa sever. Lülü kucağımda oturmağa sever. Lülü kucağımda oturmağa sever. Lülü любит спать на моей кровати. Lülü yatağımda uzanmağa sever. Lülü yatağımda uzanmağa sever. Lülü yatağımda uzanmağa sever. Lülü хороший домашний питомец. Lülü pek güzel bir ev hayvanıdır. Lülü pek güzel bir ev hayvanıdır. Lülü pek güzel bir ev hayvanıdır.